Hari itangazo nje gutangaza hano. Umva murundi kazi uri muri gereza mu mpimba, uri mu mahanga, umvira itangazo. Imana yambwiye ngo mube maso muri aya mezi 3, ukwezi kw'icyenda, ukwezi kwa 10, ukwa 11, n'amezi mabi cyane. Hano hari abantu biteguye kwicwa no kwica. Nutaba maso urahaburira uwawe. Ba maso, Imana yambwiye ngo mbitangaze mube maso. Ubu butumwa nzanye Imana yambwiye ngo ninjye kubutangariza Getsemane, kandi nanjye numviye umwuka wera niho naje. Utega amatwi akantu ku kandi buri kimwe cyose. Wowe witeguye ko ubu bwami bwa Neva bugiye guhindurwa n'ubwami bundi bwa Dawidi bugiye kwima ingoma. Utega amatwi akantu ku kandi mu izina ry'Umunyanazareti. Mungu asifiwe sana. Turagaruka rero ku butumwa. Twabonye Neva avaho, abantu baricwa ari benshi ku mpamvu zo kurangara. Tubivuze bitaraba. Uku kwezi turakuvuga kugira ngo mube maso. Tubona Neva avuyeho, abantu biraye mu bandi basahura, abantu biraye mu bandi bakora amarorerwa n'ibyangwa n'Uwiteka. Mukwiye kuba maso mwibarabara muri kugenda, mukwiye kuba maso mwijoro muryamye, mukwiye kuba maso ku murango aho waba uherereye hose. Mukwiye kuba maso kubera ko igihugu cyanyu nta mwami wemera ko hari undi mwami umusimbura mu mahoro. Witwa Dawidi, Sawuli yamenye ko Dawidi agiye kumusimbura. Sawuli ahiga Dawidi. Ntabwo Neva rero yiteguye gutanga igihugu mu mahoro, ahubwo yiteguye n'imbonera kure n'abandi bantu tutavuze biteguye kurwana. Niba rero mutari maso, urahaburira ubuzima cyangwa bawe babuhaburire. Mbwiye umuntu wese unyumva, mbitangaje nahinduye ifoto. Hano hari imbeho, hano hari imvura, hano hari amasengesho. Nje hano kugira ngo mwumvire ijwi ry'Uwiteka n'umwami wacu Yesu Kristo urangururira mu butayu. Kandi ubu butumwa butegera uburangiza. Ndagushimiye rwose kusanzwe unaburangiza, ariko by'umwihariko twifuje kuzabana kuri iriya ngoma ni Kanani. Utavaho ibintu biyangara bikakunanira. Ntubu muragwa kandi warasenze, ntubu muragwa kandi warizeye. Waba waravunikiye iki? Waba warizeye iki? Hano rero ni komba ya mwisho, komba ya mwisho y'Uhoraho na Neva n'abadede, ariko atari bose. Mbwire rero umuntu dukurikiye uri kutwumva, tegera mu nyungu zo kugira ngo ubone inyifato muri aya mezi 3 ari imbere. Ibizaba nuko mugomba kwifata. Rundi kazi, shuti z'abarundi, amasengesho mbabwira gusenga aya ngaya arihutirwa. Hano naje ni Getsemane, hano ni Getsemane. Iby'imikino byarangiye, ibishobisho byashize, nta mipyinato igihari, inkota igeze ku muryango, marayika murimbuzi yahageze. Nagira ngo nidutangaza buno butumwa ube maso, ube tatife kubwumva. Koko tugeze iyo umwana arira nyina ntiwumve. Uwagurukije indege yitwa kuyobora Uburundi no gutwara Uburundi, Evariste Ndayishimiye. Iyi ndege yazimiriye mu kirere, ntawuza ahantu icyerekezo kikiri cyo kurongora cyangwa cyo kugarura ibintu mu murongo. Ariko amakuru ijuru ryaduhaye, umviriza neza witonze. Cinaragwana ribarikiwe mu kwimura Evariste Ndayishimiye hajya hundi, mu gukaba no mu kusimburana k'ubwami bugiye kuba bwabaho muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mungu asifiwe sana. Hari abantu biteguye kwica. Ndagira ngo mbwire abantu ngo uko muzi imiduga bayifatira assurance, uko muzi imiduga bayishakira ibyangombwa byitwa ubwishingizi n'amazu n'ibindi bikorwa remezo, nukuri ndasemereye umurundi wese unyumva, fata assurance ishinganisha ahantu uri.
iri joro ryo kuvaho kwa Neva, aya manywa yo kuvaho kw'abasendi de defuded, harimo abarundi bafite umutima utari uwa kimuntu w'ubunyamaswa, harimo abarundi biteguye kujya gusahura, harimo abarundi biteguye kujya kwica. Buno butumwa ubwumvirize neza, ni ubutumwa buri kuvuga ngo Mugabe mwiyubare, hagarara muri iyo opozisiyo, niho biri buroranywe bikagenda neza. Ukwezi ko kuvaho kurabegereje, kandi ibintu byose bisabwa gukorwa byakozwe. Ibimenyetso byibonekeza, hasigaye ibimenyetso bingahe? Hasigaye ikimenyetso kimwe, turakimirije mu kwezi gutaha, nacyo kizasohora. Turimirije ikimenyetso mu kwezi gutaha cya nyuma, inzambi ikavuga. None rero hano hari abantu bategereye ko urusasu ruvuga ngo bajye gusahura, urusasu ruvuge bafate ku ngufu. Hari abantu bategereye ko radiyo yatangaza inkuru y'icyamugongo y'igihugu, televiziyo z'igihugu bigiye gutangaza iyi nkuru, kandi koko izatangazwa, kandi koko bigiye gutangazwa vuba hano imbere. Ibyo bintu rero kuva bigiye gutangazwa, hari abantu bihishe muri mwe mutari kubona, mutari kugarukaho musenga. Imana ibohera imugongo abicanyi amaboko yabo, yere kongera kwica. Hano hari abantu babicanyi baraririye, kumwe abantu bajya gukina kabumbu ukabona hari abantu baraririye gutsinda, niko bimeze. Hano dayimoni iraraririye mu mitima y'abantu. Hari abantu bashobora guhita bicwa, ubutegetsi bukivaho hari abantu bashobora kwicwa. Ni Mugabe musenge mwiyiriza ubusa, nimwitegure mwiba abantu bahagaze uko gusa, mwitegure uhoraho. Hari abantu bavuga ngo igihugu kirapanze, ntabwo abadede bashobora kwitegura kuvaho kwabo, ntabyo bazi, no kwima kuzabasimbura ntabyo bazi, kuko ibyo biranyegejwe. Izina ry'ubasimbuye riranyegejwe, ugiye kubasimbura aranyegejwe. Ariko mu izina ry'umwami Yesu kuri kose abagufite, niyo mpamvu tuza tukabibabwira. Hano turi ni Getsemani, ntabwo nzi uko bitwara, sinzi n'uko byumva, ariko umwuka w'Imana yadusunitse aduhatira kuza guhanurira hano, kuza kubivugira hano, kuza kubyemangira hano. Witeguye mu kwezi kw'icyenda kubona ibidasanzwe. Imana iguha umugisha. Hari abazabona ibibi n'abazabona ibyiza. Umwami Imana atabara. Shebokezeredererebo. Witeguye mu kwezi kw'icumi kubona utumiza n'ibitangaza mu bisanzwe no mu bidasanzwe. Aho ni sawa cyane. Witeguye ukwezi kwa 11 kubona itsinzi kandi kubona n'abatsindwa, kuko ukwezi kwa 11 hari abantu muzatsindwa, hari n'abantu bagomba gutsinda. Abari mu ruhande rw'Uwiteka, uhoraho agiye kubarwanirira muzatsinda. Ariko abari mu ruhande rw'umubiri, abubatse ku musenyi, muzatsindwa kandi muzaneshwa. Onodijes, reka dusengere buno butumwa. Uhoraho aturongore, ntitwirongore, kandi abane natwe atangirane natwe aze gusozanya natwe, atubere umwigisha mukuru. Hano hari ibihe by'imvura, nubwo turi mu kwezi kugoye, n'ibihe by'ubukonje. Hano twaduze, iri nibuye Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana rikomeza ifuruka. Hano hantu ndi Eliya yaraje ahabonera uhoraho ku musozi witwa Kizabonwa, imikino irangire. Yesu yahamaze amajoro 40 n'iminsi 40, araducungura. Bite byawe, Mungu asifiwe sana. Mwibuke ko ofisi ya mbere ni hano Mose yaboneye igitambo, abemera karindariye y'Abaromani, isezerano rya kera. Ofisi Imana igaragaramo bwa mbere ni Getsemani. Ofisi ya kabiri ni mu rusengero. Ofisi ya gatatu ni mu cyumba cy'amasengesho. No mu kurondeza kwacu turondeza Imana, dufite uburyo turondezamo umukama. Niba udushyigikiye
haleluya, haleluya, haleluya. Imana yaravuze birabitegetse birakomera. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Ariko mu busanzwe uhoraho aboneka hose. Ariko nk'umuhanuzi nk'intumwa ntabwo tuba ku gasozi kamwe duhanura ubudahindura. Ntabwo turasira ahantu hamwe tudahinduye ngo tujye kava tujye kurasira n'ahandi. Ntabwo turi abantu bo guhora ku musozi umwe, ahubwo turahindura tukajya ku wundi musozi. Wabyumvise neza, uhoraho aguha umugisha. Umushyashya muri twe ukande subscribe cyangwa se saboni, wowe dusanganwe dutangiranye iri teraniro. Udukorera like muri no comment, igitekerezo cyawe ni ingenzi. Udukurajinge, Imana iraguha umugisha. Reka dusenge. Yesu Kristo asasire buno butumwa natwe budutembe neza. Ndagushimiye mwami Yesu. Wari ubizi ko uyu munsi nzicara kuri kamera ngahanurira Uburundi n'Abarundi. Wari uzi ko nzahanura ibikomeye. Wari uzi ko nzavuga ibyururutse umutima. Wari uzi ko tuzajya inama. Wari uzi ko ibi bizakorwa kandi bikavugwa. Hari abantu dutangiranye iteraniro ndetse tukanarisozanya. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Ndambuye ikiganza ijambo ry'ubuzima ribarokore. Ariko mwami kibi turi kugwana nacyo ngo kitaba. Utubere umukiza w'ubugingo ndetse n'umubiri. Icyubahiro kiraba ari icyawe mwami. Sorry. Paulo yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege. Natwe dufite intege nke z'umubiri, ariko mu mwuka turakomeye kandi turagumye. Ndagushimiye ko ugiye gukomezanya natwe ibyiringiro by'ibyo tuhamya twanizeye. Mu busanzwe mbere na mbere neva yagiyeho Imana yavuze. Se wari uzi ko nanone Imana igiye kuvuga akavaho? Mu busanzwe Imana yaretse ko Burundi bwanyura muri iyi nzira. Abana b'abahanuzi babufateho ijambo, n'umuhanuzi ahanure ibigomba kuba, ndetse n'amahanga yose aburorore. Uhoraho yakinguye Burundi, umuntu wese arebamo, utambutse wese abufataho ijambo. Ngira ngo buno Burundi busigaye buvugwa mu itangazamakuru nka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Niyo hagize radiyo itavuga Kongo, Yesu yaba yaje. Mu makuru ya Vamedi n'amakuru ya Vremedi, PMIM, abantu bose bavuga Kongo mu makuru yabo. Ariko nyisabiye amahoro Kongo, ironka amahoro mu izina rya Yesu. Ironka umutekano mu izina rya Yesu, umwami n'umucunguzi wacu. Nta mvura idahita. Uburundi mushigaje amezi 3. Ukwezi kwa 9, ukwa 10, ukwa 11. Buri ukwa 12 sinkubara cyane. N'ukwa mbere sinkubara cyane. Aya mezi 3 ni yarimo ibintu bitoroshye cyane. Abantu biteguye 23 ko ishobora kwinjira muri Bujumbura. Ntabwo biteguye Imana. Abantu biteguye ibyo abantu bavuze n'ibyo amasezerano bagiye basinyana na bagenzi babo. Ntabwo biteguye Data wa Aburahamu na Isake na Yakobo. Tepokeshezeredererebo. Ariko Imana yambwiye mu Burundi usenga rimwe asenge kabiri. Kubera ko hari ugusahura guteye ubwoba kugiye kuhaba. Hari ugufata ku ngufu guteye ubwoba. Shitani niyo yabigambiriye. Hari ukwicana guteye ubwoba. Kandi biba nk'akanya nk'ako guhumbya. Bigomba kuhaba. Ntabwo nzi opposition urimo yo gusenga. Sinzi opposition urimo yo kuririmba. Sinzi opposition urimo yo kwizerera igihugu no gusabira igihugu. Ariko ubutumwa tukuzaniye bwari ubwo kudasamara. Muri mu bihe bigoye, abantu bagomba gukora ibyaha batanabyitumye. Buno abafunga kiwani bagwiriye kubera ubukene igihugu kirimo. Situation igihugu kirimo. Situation igihugu kirimo. Nukuri byabaye agashobera amahanga. Ariko s'il vous plaît, nta mvura idahita. Nta joro ridaki. Kandi nta kure cyane Imana itageza umuntu. Ariko nta kure cyane uhoraho atakura umuntu. Njewe naje kugusengera. Nje naje kubasengera. Naje no kubabwira ngo mureke dufate izamu. Hagarara mu izamu ryawe. Hagarara ahera
watura amagambo akomeye ku gihugu ugisengera, uhagarare ku ndongozi uzisengera, n'abarongo ubasengera, uhora uhaze shitani ntashyiremo ibikorwa bye, haba ibikorwa by'uhoraho byo kwimika no kwimura puwe ente. Kandi umukama aguhezagire niba uri mu murongo mwiza wo gukorera Imana no gukurikira Kristo no kumva neza ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Mungu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Rero aya mezi atatu abarokora, aya mezi atatu abakizwa, aya mezi atatu niyo yo gufata izamu kwanyu, niyo yo guhagarara kwanyu. Ibifaru ntibibatange ku butaka no mu kirere. Iyi nzara ntikwiye kubatanga ngo ibace ivutu. Pawulo yaravuze ngo nicyo cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ni inkota, ni abaganza, ni abakomeye, ni abahambaye. Oya, kuvaho kwa Neva hari imbonera kure zitabyishimiye. Ugomba kumenya ibyo bintu ugasenga ukaba maso. Kuvaho kwa Neva hari indongozi zitabyishimiye, hari abasuma batabyishimiye. Aba bantu bibaga igihugu, aba bantu bari bararangije igihugu, rendi maridi, merekeredi jedi, kirasi kubariba. Abo bantu ngira ngo ni ibintu bitari bubagwe neza. Hari abantu bafungishijwe barenganywa. Umuntu wafungishije mugenzi wiwe, abari mu mpimba barafunzwe. None umuntu wagufungishije ko Imana igiye kukurekura ukamusanga hanze, none gasha ibindi kubivuga ndi mu butayu, urumva ibyo bintu biri bugende gute? Ariko hano ndi ni muri Tanzania, ni muri Tanzania. Ngira ngo rero niba bimeze uko, niba biteye uko, niba bireho uko, urasohoka uve mu mpimbo wagufungishije mukubita n'amaso, arashakisha uko kwica udasohoka. Hari abantu bashaka kuriganya amatunga y'abantu n'imiduga n'ibindi. Hari abantu musanzwe murogwa, mufitanye amatate, mufitanye ibibazo. Wibwira kuri busohoke, wibwira ko iyo situation urabinyuramo udasenze. Ndagusabye ongera upfuka musenge, ongera uduze amaboko usenge, ongera uririmba usenge. Igihugu kiri kujya mu mwijima w'icuraburindi, igihugu kiri kwinjira muri situation yuko urangara yahaburira umugore, urangara yahaburira umwana, urangara yahaburira ibintu byiwe. Donc hano umuntu akwiye kuba maso mu gatwe ke, mu buzima bwe, mu rugendo rwe, agakorera Imana adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ibyo nabonye byenda gushyikira Burundi muri aya mezi ni ibintu bisaba ko abantu baba bari maso. Mu ijoro mukaba maso, ku murango mukaba maso, mu ibarabara ukaba maso, aho uri gukata ukaba maso. Mungu asifiwe sana. Ibigiye kwibonekeza na kamaramaza, na gakura, ni bibi cyane. Ndatangaza rero iri tangazo, wowe uryumva, umwama bwihutirwa cyane. Reka tuvuge kuri iyi ntambara cyangwa tuvuge kuri iyi ngwano ishobora kwiyadukiza cyangwa kuba yahaguruka cyangwa igahagarara muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni ingwano ya marayika uje kwimura na marayika uje kwimika. Ibyo nta muntu utabizi, ibyo nta muntu utamaze kubimenya, kandi ibyo nta n'uwo tubyibutsa. Ngira ngo umuntu wese yabazi ko hari marayika uje gukabisha, kwimika no kwimura. Yego, wabyumvise neza. Hano turi ni Getsemani. Twateye intambwe ku mpamvu z'ubutumwa twifuza gutambutsa. Nta muhanuzi utagira Getsemani ubaho n'umwe. Eliya yakoreyeyo, Elisa akorerayo, Musa akorerayo, Enoki akorerayo, Yesu Kristo amajoro 40 n'iminsi 40 akorera i Getsemani. Uyu munsi wa none rero natwe twageze ikirenge mu cy'umwami wacu Yesu Kristo, turi i Getsemani. Harimo abatamva ugo rurimi, ariko mbabwira ko iby'impwemu byumvwa n'ab'impwemu.
turi kwinjira mu bihe bibi, mu gihe harimo abandi b'impumyi bazi ko bari kwinjira mu bihe byiza. Intumbero iki gihugu gifite, ikirere cyafashe kiri kugurukiramo kigeze ahantu ho kuzimira. Burundi bwaragurutse, Ndayishimiye afatiye indege arayigurutsa kugeza ubwo navuga ngo nawe ubwe nta kizi ikirere igihugu gihagazemo. Ntabwo azi neza Burundi buri mu buhe murongo, Burundi buri muri he connection, Burundi buri hehe. Ngira ngo nyirubwite nyene cyubahiro generali se perezida se Barundi ntabwo azi neza nawe icyerekezo igihugu kirimo, ntabyo azi. Hari indege zijya ziguruka zikazimirira mu bicu hejuru, umuntu akazibura. Hari n'indege ziguruka zikazimirira hejuru y'inyanja, nabyo umuntu akabibura. N'igihugu uyu mugabo yarakiyoboye kiragenda, aragrandisa, aragira, arayobora, ariko kirazimira. Ngira ngo niyo mpamvu mwabonye abantu benshi bari kuvuga ngo bariyambaza ONU. Ndayishimiye ariko ngo ONU igaruke yubaka Burundi, ngo Burundi bwasambuwe na ONU yabutereranye n'amahera mva makungu bwahaga amahanga yahagaritse, ngo niho igihugu cyaca cyubakira. Ibyo byose ni ukubivuga utitegereje, utarebye, utari kumva, utari kureba. Ntabwo ONU cyangwa se UN nta kintu na gitoya yafasha kubaka iki gihugu cyiza cy'u Burundi. Ubundi ahubwo Burundi bukwiye kubaka ONU, nibwo bufite amasengesho, nibwo bufite itunga kama, nibwo bufite abantu bafite isezerano ry'Ubuyahudi. Navuga ngo nibwo bukwiye kuba bwubaka amahanga. Ntabwo amahanga ariyo akwiye kububaka, ahubwo nimwe mukwiye kuba mwubaka amahanga. Uyu munsi wa none rero ndagushimiye kandi nanakwakira. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Nakubwiye ngo twaduze, nakubwiye ngo twataramye, nakubwiye ngo twazamutse. Karibu rero mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Uku kwezi kwa 11, ukwezi kwa 12, ukwezi kwa 10, ayo mezi yose navuga ngo ari muri risk, ari muri proposition ko hashobora no kumeneka amaraso menshi. Ariko abantu ni impumyi, abantu biteguye ibyiza, biteguye akazoza. Ni byiza koko, nanjye navuga ngo uwitegura yitegura ibyiza. Ariko ntabwo umuntu witegura ibyiza, cyangwa se umuntu uvuga ibyiza, cyangwa se umuntu watura ibyiza, umuntu usengera ibyiza, ibyiza biva hehe? Biva mu ijuru, bitangwa n'abeza, bihabwa n'abeza, biba mu beza. Ntabwo Imana itanga ibintu bibi mu bantu beza, ahubwo ibibi biva kwa Satani akabiha n'ababibe, ari bo bamukorera, ari nabo Satani. Uyu munsi wa none rero igihugu ntabwo mbizi ko witeguye. Iyo tuvuze ngo ese igihugu kiriteguye, abadede bajya bavuga ngo kirapanze, ariko nanjye navuga ngo ese ngo kiriteguye. Mu buryo bw'umwuka igihugu kiriteguye, mu buryo bw'agakiza igihugu kiriteguye, mu buryo bw'umugeni igihugu kiriteguye, mu buryo bwo cyahagarara kikarinda icyo nakita souverainty y'agakiza n'igihugu kiripanze. Yesu Kristo nadutabare cyane. Navuga rero ngo wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu. Kuko niba shitani ari gukaza ibintu byiwe akabishyira ku rundi rwego, hama twebwe barokore, twebwe bakristo dukora iki? Dukwiye kuba dukora ibiriti ibyo cyane ibyo abantu bibwira. Niba abarozi bari gukora kuri uru rwego, niba igihugu kigeze hano kiri kugwa gisoma nturi, hama twebwe dukwiye gukora iki? Twebwe dukwiye kuba abantu ki? Dukwiye kuba dukora ibiruta cyane ibyo igihugu kiri gukora. Mungu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndumwe rero mu bambere wateye intambwe ku Getsemani,
ngo dusengere igihugu, twite ku gihugu, dusengera bene gihugu. Ntabwo dusengera ivu, turasengera igihugu n'abene gihugu, kuko twe ntidukunda ingwano, ntidukunda amaraso. Imana idutabare, Imana idutabare. Ingabo ziri muri Kongo dufite akanwa tuzibwire ngo muve y'amahoro, mushyike i Burundi amahoro, ntabwo mukwiye kuza kurwana. S'il vous plaît. Ntabwo mama 23 tuyemerera kurasa i Burundi, yarabidekara iranabitangaza, ariko ntabwo twe tubyemera. Oya, twe turazira iki? Harimo abanyabyaha, harimo abantu bazira ibyo bakoze. Yesu abambanwa n'ibisamba, aravuga ati, igisambo kimwe kiravuga kiti wowe urazira ibyaha byawe. Oya, sorry, twe turazira ibyaha byacu, ariko wowe urazira iki se? Urabambwa uzira iki? We wakoze iki? Wowe habaye iki? Aramubabara. Inzira karengane rero hano, bantu basenze, bantu bakoreye Imana, intumwa, abanyamasengesho, abo mu gihugu cy'u Burundi barapfa bazira iki? Ntabwo bibye igihugu, ntabwo baroga igihugu, ntabwo bagambaniye igihugu, ntabwo banga igihugu. Njyewe ndapfa nzira iki? Ndapfa nzira iki? Ntabwo ndi umugambanyi. Yesu yaravuze ngo utari mu ruhande rwanjye arasanzaza, cyangwa se arasandaza, arasandaguza. Abantu bari mu ruhande rw'Imana mu Burundi, abantu bari mu murongo w'Imana mu Burundi, abo ngabo ibi byago cyangwa izi ntambara birabarabaho iki? Baba bo bari buzira iki? Ibyo bintu bo byaba bibarebaho iki? Aba bakwiye kurindwa nk'uko Saduraka na Abedenego barinzwe mu itanura ry'umuriro, nk'uko Danieli yarinzwe mu rwobo rw'intare. Aba bagomba kurindwa. Tepokeshezererererebo zomene ya zopaye. Izi ntara zose ko ari 16 Imana yavuze ko igiye kuzigendera, uhoraho agiye kuzinyuramo. Umuyaga hose urahagera, umugisha hose uhagera, ibibazo hose bihagera. Hama rero uhagaze hehe? Uri hehe? Uri kumwe nande? Uri kuvuga iki? Uri gusemererera hehe? Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Abigeme mwiyandikishe, abamama mwiyandikishe, basore mwiyandikishe, abatamakazi mwibaruzi, kubera ko isekeza ry'Uwiteka riregereje, kandi umujinya n'uburakare by'Uwiteka bishyikiye igihugu, kandi Imana ije guhora inzigo abantu bibye igihugu, abantu bari kwica igihugu, abantu bari konona igihugu, abantu bari kubiba amoko. Uhoraho yiyiziye n'umujinya n'uburakare byiwe. Mungu asifiwe sana, Mungu asifiwe sana. Haleluya. Turi mu mugisha w'amezi 3 dusenga. Ntabwo dushobora gusoza tutagiye Getsemani muri aya masengesho. Ntidushobora kuzarangiza aya mezi 3 tutagusaba uyu mugisha tutari Getsemani. Oya, ofisi y'Imana igaragara ahantu 3 mu rusengero, i Getsemani mu cyumba cy'amasengesho. Aho hantu Imana irahaboneka. Abantu bari Prayer Mountain ya Kapara, Kilimanjaro muri Tanzania, Rwandesi, Kanyarira, mwese kudeshapa. Nimvuga rero ibyo simvuza ababoneka mu ibuye cyangwa mu buvumo cyangwa mu mazi cyangwa mu giti. Nuko kwizera kwawe. Yesu aravuga ngo umwuka wera, ngo umwuka w'Imana umuhati, umusunika, umuhatiriza kujya kwiyiririza ubusa no gusengera mu butayu, afite icyifuzo cyo gucungura umwana w'umuntu. Haleluya.
no kubambirwa umwana w'umuntu. Haleluya. Iri hema rigutwikire wowe Murundi, iri hema rigutwikire wowe Munyarwanda, iri hema rigutwikire wowe Muganda, iri hema rigutwikire wowe Mukongomani, tepokeshezererererebo, iri hema rigutwikire wowe mu Kenya, mu Burkina Faso, Afrika. Uyu mutaka w'Imana ugutwikire, zimbaraga z'Imana zigutwikire, kubera ko aho tugeze hano turi, ibyiringiro byacu n'ubugingo bwacu n'imibereho yacu itwemerera neza ko ari ibyo kwizerwa. Hahirwa biringiye Uwiteka, bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa, ngo kandi uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko Uhoraho aturinze, niko Uwiteka agota abantu. Ijambo ry'ubugingo ngira ngo ngufashishe ngusabira umugisha mu ivugabutumwa turimo. Nubwo igiti cyatemwa kigatemwa pe, kirongera kigashibuka, kikera imbuto ngo nk'izambere. Umuntu ashobora kugutema, agatema mu rubyaro rwawe akagutema, agatema mu mahera cyangwa mu mafaranga akagutema, agatema amaboko yawe ntufate nturonke akagutema, agatema ntiwubake urugo rukakunanira, atari uko byanze ahubwo uri igiti bari gutema. Umuntu akagutema ntubashe gutunga umuduga, umuntu akagutema ukabaho utakubaka etaje nk'abandi, umuntu akagutema ukabaho udashobora kugira icyo wamarira umuryango. Ariko umwanditsi aravuga ngo nubwo igiti bagitema bakagitema, kwizera kwawe bakagutema, gusenga kwawe bakagutema, kuririmba kwawe bakagutema, umutima wawe bakawangiza, umubiri wawe bakawuroga bakawuteza indwara, ubuzima bwawe bakabuseteresa. Bibiliya ivuga ngo icyo giti imvura yiguye kigasangwa imizi yacyo ikoze mu mazi. Donke iri jambo ndi kuvuga ryakugera muri gasanga, muri wowe harimo kwizera, mu mutima wawe harimo kwiringira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hakaba harimo kwizera. Uzongera were umere imbuto nk'izambere, kuko imizi icyumva amazi urahita uzamuka, urazuka. Icyo ni kimwe. Urakira indwara, ibyo ni bibiri. Urabona amafaranga, ibyo ni bitatu. Urabona agakiza, ibyo ni bine. Uratsinda bari bagutsinze, ibyo ni bitanu. Urubanza rwawe ruraba ruheze, urahita ujya iburyo bwa Kristo. Donke Yobu baramutemye, batema abana, batema gusenga, batema kwizera, batema byose. Ariko Yobu agiye gutoha, Yobu agiye gushibuka, ngo ashibuka kuruta uko mbere yari yaratewe. Aba muzima, aba mwiza, atera imbere, akomera kuruta bwa mbere. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Uyu munsi ni wowe turi kuvugana mu izina rya Yesu Kristo. Uwitwa Yosefu baramutema, bamwambura ise, bamubuza gukundwa na se kubera ishyari. Wasanga nawe bakugirira ishyari. Mungu asifiwe sana. Ishyari rikabamara, ubugome bukabarika, kugeza ubwo baguhemukiye. Yosefu baramutema, batema urukundo ruri hagati yiwe na se n'ururi hagati yiwe na nyina. Yosefu baramugambanira, baramwica, baranamugurisha. Ariko jina la Bwana libarikiwe. Yosefu arota inzozi, inzozi zifata mu mazi, igiti kikigera mu mazi, imizi kigera mu mazi, iratoha. Kimara gutoha, igiti kiramera, amashami aragaruka. Igiti iyo gitoshye amashami akagaruka, niyo amaboko yawe agarutse, ni bwa bushobozi bugarutse. Igiti kigirwa n'amashami, igiti kigirwa n'imizi, ibyo byose birongera biratoha. Nawe sinzi bishobora gutoha, inshuti zatoha, amashami agatoha, ukagaruka mu buzima, kongera ukaboneka mu buzima, kongera ukaba muzima. Yobu, Yosefu barongera barashibuka, ngo bera imbuto nk'izambere, ahubwo zinaruta n'izambere. Uyu munsi wa none sinzi icyagutemye, sinzi naho bagutemeye. Ndumwe mu bakubwira ngo shinga imizi muri Kristo mu kwizera no mu kumva ubutumwa bwiza. Hagarara muri Yesu mu kwemera no mu kwemanga.
iby'agakiza n'ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Mungu asifiwe sana. Igiti kijya gishibuka, igiti kirongera kikera. Barakwihebuje, bakwambuye ibyiringiro, bagutesheje ibarabara, bakwambuye agaciro, bakwambuye agahuzu, batumye wandavura. Ibintu byabaye bibi cyane, ibintu byaranze cyane, ariko ndaguhumurije mu izina ry'uwantumye kuguhumuriza, mu izina ry'uwaduhaye ubutumwa bwiza. Nagira ngo nkumenyeshe, Yosefu yarashibutse, wari ubizi. Dawidi yarashibutse, wari ubizi. Nyuma yo kuva mu ntama atarize yarashibutse. Rusi yarashibutse, wari ubizi. Nyuma yo kuva mu Bamowabu batemewe. Yobu yarashibutse, nibyo. Nawumi yarashibutse. Nawe abagutemye bose uzashibuka. Mizi yawe ipfa kuba iri muri Kristo. Byiringiro byawe no kumenya no gusenga kwawe biri muri Kristo. Uzashibuka mu izina rya Yesu. Urashibuka mu izina rya Yesu. Igihugu cyawe kiratemwe nk'u Burundi. U Rwanda bararutemye barukorera jenoside. Umwaka w'1994 haba jenoside yakorewe Abatutsi. Buno u Rwanda rwarashibutse. Ntabwo ari u Rwanda rwa kera. U Burundi bwaratemwe, barabusahura barabunyaga, haba ubusuma ndengakamere n'andi mabi yose yibonekeje mwabonye. Abapfuye ntiwabara, ariko buzashibuka. Hari ibyiringiro ko Burundi buzashibuka, bukera umugisha kuruta ubwa mbere, bukabaho bugakomera kuruta ubwa mbere. Kinaragwana ribarikiwe. Nagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire kandi nkusobanurire. Mungu asifiwe sana. Ku buzima bwawe n'umubiri wawe wasanga utara barawutemye, ariko nkwijeje gushibuka. Turi mu mezi 3 rero. Witeguye gushibuka? Urambura ikiganza usengane natwe. Witeguye kumera? Witeguye kuba muzima? Witeguye gukomera? Witeguye kuba umwizigirwa? Witeguye kuba umwiringirwa? Witeguye gutera imbere? Witeguye ubuzima bw'abazima? Witeguye imibereho y'abariho? Witeguye kujya muri Amerika cyangwa mu Burayi nawe ukubaka bizima? Amen. Niba ubyiteguye uduze umutima wawe n'amavi yawe abe hasi n'ibiganza byawe bibe hasi. Nitumara tuvuge ngo muri aya mezi 3 uhoraho guhezagirane natwe. Muri aya mezi 3 uhoraho guhezagirane natwe. Turagushimiye mwana w'intama w'Imana. Turi mu masengesho y'amezi 3. Twishimiye gushimishwa nawe no kunezezwa nawe. Umugisha umuntu wese uguteza amatwi agatega amatwi ubutumwa bwiza. Bumubohore bubohore igihugu, kandi ashibuke, kandi amere, kandi yere, kandi atere imbere, kandi akure. Haleluya, 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 haleluya. Sinzi uwagutemye, sinzi uwakurimbuye, sinzi uwakugwanyije, ariko tuhanuriye ubuzima bwawe. Ube muzima, ube muzima, ube muzima mu izina ry'Umunyanazareti. Ndagushimiye, ndaguhezagiye. Umugisha twakiriye nawe wakiriye, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.